Kepala Departemen Pengawal Nasional Republik Chechnya, Mayor Jenderal Sarip Delimhanov memberi pengarahan kepada pasukan Chechnya yang akan dikirim ke garda depan operasi khusus Rusia di Ukraina. Saya beritahu sekarang, fenomena fasis keji yang telah mengakar kuat di seluruh Ukraina, cepat atau lambat, kejahatan ini akan mengetuk pintu kita. Itulah mengapa sangat penting untuk menumpas mereka sampai di akarnya sebelum mereka sampai di halaman rumah kita. Saya yakin semangat pemberani pejuang Chechnya mengalir di nadi kalian. Yakinlah kemenangan gemilang. Perjuangan yang Anda lakukan sekarang akan menjadi penyebab menyelamatkan ratusan ribu nyawa di masa depan. Allah Maha Besar. والله بالله تالله ويقابلوا دائما رجوت يا اخي ودي قالوا هم ودي تاعت وبيرجع ورس يشيع تعرف المخ وتصدق له ده يوم مشغوله وده دي يقعدوا ويعمل عشار ده لا لا باي مرابو يقعدوا مثل استرادي ودي من ايه هو تشيسكي ريسبوبليكي ديريكتور فيدرالي سور فويس ناسيونالي وادي فيكتور وسيل الصوت ويجي فريقات ويفاش لا العاش ولا رمزة الحاج نشتكي فرحتي جدا دالبو حقيقة دالبو لا جمال ويفاش عن بلجل ديريس ولا وش ليش ويبقنا أمانة نسينا ويتوش بيضو شما أنا وصل ديش أيوه شو ويجري أنا وصل قعود هذه الصوت دالبو لا دال ساهر إيمان جوتوش ويفاش. Дорогие братья, я счастлив и горд, что эту задачу мы выполняем с вами вместе. Плечом к плечу появляемся в самых горячих местах. И мы будем дальше их бить. Мы появляемся там, где их больше всего. И будем бить в любом месте, где они будут появляться. Пока последний фашист, последний нацик не уйдет на тот свет, либо не поднимет руки и не сдастся. У нас есть только один путь. Это путь Ахмад Хаджи. И мы будем этим путем идти дальше и дальше, до самого конца. И очистим эту землю так, как очистили нашу родную Чеченскую Республику. Ахмад!